Depuis 7 ans, le club MSC12A d'Avignon réclame pour force motocycliste par une reviste de la course en corse du Ventour che si débanno de mai di Giulio Istori. La partenza de la course est proche de la Sorgue du Groseu, de la commune de Malocène. Lieu en tant propriétat du seigneur de Vaisou, Petronius, qui a fait donation en 683 i monge per fondare il monastero de Nostre-Dame du Groseu. Aquest mume Petronius, qui vengué plus tard évêque de Vaisou. Le monastère era soumis à la règle de Saint Bénézé, Saint Macari et Saint Colomban. Le premier abbé est fugué Frédégisol en 690. Au siècle XXe, l'abbadie ainsi que Sistero entrarono dans le fief du comte d'Ibaus. Plus tard, Alfonso, le roi d'Aragon, est fugué propriétaire. Puis fugué la possession du comte de Toulouse, Ramon V. Fin final, Ramon de Toulouse bailla la conta i papo en l'an 1227, donation confirmée à la mort de Darier de Toulouse en 1249. À l'heure d'art, des morts de tout accord que la capille Nostre-Dame. Lui, le parc d'Isarembaire est une mume terre du camp de Tibaneu, proche de la Sorgue du Groseu. Monte se pau mira tutti aquelli macchino de course du temps passé. L'ascension du Ventour est une démonstration, mais en jusqu'à les années 70, une course en costo faisait la montade, mais per l'autre pendant, partant des Bédouins. Quest'anno la manifestation era onorata per un convite trio. Jim Redmond, 6 co-campion du monde sur Honda en 250 et 350. Oh, this is a book I made about Mike and me, but I called it for Mike. Avem rescontra Gelli Bolao, un pilote nissar, estramborda per aquest beu tregi. Bonjour a tutti, mi suona Bolaro, Gilu, su un Nissarte de Nissa.
pour dire par travers. Je suis venu ici, mais le Miami qui est le préparateur spécial qui fait des bousines à la motocyclette à la 500 XT, tout le monde est connu, c'est la 500 XT. Je suis venu ici pour faire une démonstration mais des motocyclettes come può dire, motociclette ancienne, che si va da 1920 a 1993, è un po' particolare. Allora sono partite in ciurma, come dire, qualche amici che sono venuti qui per trovare un luogo forse interessante per la motocicletta, il Mont Ventoux. Conosce, e siamo qui per si fa une race, une course pour moto ancienne. Allora voglio parlare d'un cammino della corsa, è una route forse interessante, il y a tout plein de viroulettes, des lignes droites per montare, per fare d'accélération. È forse interessante per la motocicletta perché si può accelerare, frenare, pencher, excusez-moi le terme, je ne le connais pas en langue, che può passare una bella giornata, l'organizzazione era tutto plein, impeccabile e il y a forse gente che si implica per fare passare una giornata di plaisir. On a parlé della mia motocicletta, che è una motocicletta di marca Yamaha, dell'annata 1978, è una vieille motocicletta. Alors siamo partiti da una base classica, una motocicletta de route, forse travaille un po' d'argent, il faut le dire, li ha trasformati in motocicletta di competizione, un grosso motore d'alluminio, un po' di fibre e di gomma a tendre, e ecco fa una bella motocicletta per si fa dei plaisir in aquella loc di Mont Ventoux. Voglio presentare la ciurma di motocicletta dei piloti niçois. Siamo venuti qui fare un moulon di cammin per venire qui. Il y a 300 km. Une galère, come dice l'oreille. Donc è una piccina ciurma. Il y a il mio amico Ricard, che è pas tant nissard, è un po' mentunese, ma è pareil, è un nostro amico che fa pareil. Proprio da Monego. Il y a l'Oren de Legend, le vernissart comme io, qui è scritto sul camion, per toujours sur Nissart, e d'altre côté il y a tanta chiquette, che Dieu la conosce, tanta chiquette. Je suis venu qui sous la main pour faire des bousines et pour faire cabrer la motocicletta. Basta. C'est monsieur Ricard, le mentunese, qui est un brave type, le cuisinier qui fait des bons mangiare. Allez, à tu Ricard. E mi anche io sono pas venu da mia moto, sono venuto da miei amici per fare da mangiare e accompagnare. Ho portato qualche perugine, un po' di carne per mangiare e voilà. Mi sono pas nissarte, sono mentonage come se esistesse. Siamo tutti dello stesso paese. Viva! Ciao, buona. Viva la lenga! Non denembra la lenga, Picciu!